Boleh sibun ni pi baro perlok pejor te POI gini ki kamnur onge lohong tak te gina lohong tak ki jai berit jai berit ni lah POI ngishit entah gini ki lohong tak dengan i pi kumno kerukom shit dekat style lokal jongi sini kumno ngishit dengan ingin i pimta akan ke video sasnya bape ado bakut kena ke video mah dengan ya mi shwai kini domet jongkin POI gini kamret mah dengan istirahat bedera pentong mah Suaya unik hot cow. Ay, seolah tak. Yompam, yompam, arthum, yompam, yompam. Ni yom nak lam sutur ne. Yom mai, yompam. Oh, meoriang mo, hah? Sutup nam. Ngau ni ada uriang mo, boleh sutup yang kecil kena. Kampun mah. Nai bayong. Bayong. Tapat dengan air.
powder. Semangkeng powder semangkeng nong ya powder. Sini perlok sheet pelat ke weather sheet pelat ke pertete ni sheet sha bar atpai ngatrai pilayo ka cingtip kunuman sheet yai lohong agak ke style ke bangi pun EP entah kesini ingin pun EP nana smart ki jing sheet ki different style mo pitip sini sebuah sam puncak bahagi style terkom sheet ingin pun ingin pinang next kemat ke channel jongnya sesiapa bah subscribe ke channel jongnya coba share ke video like ke video jong kedim Tela long perlok yo yang ne tikum ki turun bay yo ing ada mix kilo taruh bagi ini bayong pe pengen tes mah Bang Firu tilak bantrai kum kene gas kerukom kabenge beni pi pernok spicy bah best. Thanks banget. Vlog ngin bekut kena ke video kat mentasyu ngin sekenduah ke pad ke blog. Moh. Ta selba subscribe kena ke channel jongnya lebih mantap nah channel jongnya. Naik leban like ke video. Tapi like nyok mesin nyok motivation. Dan bye bye.